Slučaj na semeno nasilstvo registrirala je ohridskata policija, v kojima maloleten sin od Kočanskog pretepal svoj tatko. Incidentот se slučil minati od mesec vo stan vo Ohrid, kade tatko i sin privremeno prestojuvale. Se započnalo so banalna verbalna raspravija, koga vo jeden moment sinot mu se nafarlil i započnal da go udira so cvrst predmet tatkoto. Vo besot ne gledal nikade ni kolku tepa, pa tatkoto so seriozni povredi vo predelot na levoto uvo završil vo ohridskata bolnica. Ovo incident ke vleze vo evidencijata na maloletnička delikvencija za ova godina. Spored minatogodišnjot izveštaj na Centarot za socijalni raboti od Kočani, vkupno 49 krivični dela izvršile maloletni lica, što je za okolo 10% poveke v odnos na 2015. Pri to 23 lica do 18 godišna vozrast bile evidentirani za predizvikuvanje i učestvovo tepačka, fizički napad i drsko i nepristojno odnesuvanje.